أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي يخص شهر رمضان بفضيلة من بين سائر الشهور وفتح فيه أبواب الجنان وهيأ لكل معيد شكور وكل فيه أبواب النيران وإن يدعى من كل معين شكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله حبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita hidayah, iradah dan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tidak akan sanggup kita akan menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian pula nikmat kesehatan, nikmat Islam dan iman yang masih melekat di dalam diri kita sehingga kita dapat hadir di tempat yang mubarak ini untuk sama-sama kita akan melaksanakan solat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada ajarannya melalui pula daripada sahabatnya di masa yang lampau
sampai sekarang ini ajaran-ajaran tersebut masih konsisten. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita telah sampai pada minggu yang ketiga di bulan Ramadan, berarti 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-tamisum bil asharil awakhir min Ramadan fil witri." Bahwasanya pada akhir-akhir ini ada suatu kejadian di mana di sampingnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersamaan menurunkan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar, yaitu di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, pada jumlah atau bilangan-bilangan yang ganjil, 21 hari, 23, 25, 27 atau 29 hari. Dalam satu sejarah disebutkan kenapa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Berawal mula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersamaan para sahabat, tiba-tiba datang malaikat Jibril kemudian menyampaikan hal tersebut, diperlihatkan di mana di padang mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang nabi yang berdiri dengan panjihnya sendiri. Tidak ada seorang pun umat, tidak ada seorang pun pengikut, sehingga pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Para sahabat pun bertanya, apa gerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum? Kemudian disebutkan bahawa beliau melihat di padang mahsyar seorang nabi berdiri sendiri dengan panjihnya. Tidak ada seorang pun yang menjadi umatnya ataupun pengikutnya, bahkan istrinya pun kafir terhadapnya. Nabi ini bernama Sam'un. Sam'un artinya matahari, sedangkan dari bangsa Yahudi menyebutkan Simson. Kemudian bangsa kaum Nasrani pun menyebutkan adalah Samson. Ia pun ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melunakkan besi, menggoyahkan bumi, meruntuhkan istana. Di sinilah beliau adalah merupakan salah satu wali di antara para wali-wali Allah, kekasih Allah di antara kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Dialah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Pada waktu malamnya ia berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat, dan siangnya dia berpuasa untuk menunaikan ibadah kepada Allah, dan pula ia berperang melawan kekafiran dengan menggunakan yaitu senjatanya yaitu rahang onta. Ketika beliau ini haus, maka keluarlah air daripada rahang onta dari sisi-sisi daripada gigi-gigi tersebut. Kemudian ketika beliau ini lapar, maka keluarlah makanan dari sisi-sisi rahang onta tersebut. Begitulah ia beribadah kepada Allah selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabat pun bertanya, adakah jumlah dari pahala daripadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau tidak mengetahui. Adakah di antara kita yang beribadah 1000 bulan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahawa sesungguhnya pasti ada di antara kita selaku umat daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih daripada itu. Tak lama dari proses kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan ayat yaitu surat Al-Qadr ayat 1 sampai ayat 5 yang bunyinya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Ketahuilah, apakah malam Lailatul Qadr itu? Yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beribadah hanya 2 rakaat pada malam tersebut,
adalah lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Inilah ayat tersebut yang mengatakannya. Kemudian pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, yaitu untuk mengatur urusan-urusan di atas dunia ini, yang memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan sampai waktu fajar. Maka oleh sebab itu, marilah kita raih malam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man harama fa khairaha faqad muhrima." Barang siapa yang terhalang tidak berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka dia akan terhalang, yaitu dengan segala kebaikan-kebaikan yang terdapat pada malamnya. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Namun ada siapa yang terhalang, siapakah yang tidak mendapatkannya? Yang pertama, orang yang hidup dalam keadaan minuman khamar. Kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga adalah orang yang putus silaturahimnya. Dan yang keempat adalah orang yang bersengketa, yang tidak bertegur sapa melebihi daripada 3 hari. Maka mereka itulah yang terhalang, yang tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pula tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan banyak fadilah-fadilah yang terkandung di dalamnya, banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan, "Lau ta'lamun min Ramadan, latamannu an takunu as-sana kulluha Ramadan." Andai kata umatku itu tahu bagaimana sesuatu yang tersimpan, yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu, maka dia akan meminta bahawa dalam 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan seluruhnya. Ada apa sebenarnya dengan bulan Ramadan? Apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan? Rahasia apa yang terkandung di dalamnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bi'anna al-hasanat majmu'ah, bahwa di dalam bulan Ramadan itu terkandung, tersimpan, terhimpun segala kebaikan. Wa ta'atan makbula, ketaatan-ketaatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatul mustajabah, dan segala doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajudumul maghfurah, dan segala dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustahaqatul lahum, dan mereka itu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dirindukan oleh surga. Jamaah Jumaah rahimakumullah, dalam satu kisah Al-Hafidz Al-Kafur mengatakan, Musa At-Tai menceritakan pada malam yang pertama di bulan Ramadan, ia pun tertidur, kemudian bermimpi melihat surga, seolah-olah dia duduk di tepi sungai. Di dalam sungainya penuh dengan mutiara, penuh dengan perhiasan. Tiba-tiba ia melihat bidadari yang wajahnya bagaikan sinar matahari, yang senyumannya tersimpan berjuta-juta senyuman. Secara tidak sadar beliau menguturkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Spontan pun mereka, para penghuni yang berada di dalam surga pun menjawab hal yang sama, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini milik mereka yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami ini adalah milik mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya kami ini milik orang-orang yang mereka yang beribadah di bulan Ramadan. Maka seraya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu mustaqatun
illa arbatun nafar, bahawa sesungguhnya surga merindukan 4 tipe manusia. Surga merindukan 4 macam tipe manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang tidak putus-putus membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, berdakwah melalui daripada landasan-landasan Al-Quran. Mereka ini akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan ini adalah merupakan kerinduan daripada surga. Kemudian yang kedua, hafidil lisan, mereka yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang akan menyinggung perasaan daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, watmi'il jian, orang yang suka memberi makan, membantu, memberikan kesenangan dalam suatu kebaikan. Pernah Musa alaihissalam berkata dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahkah amalan-amalan ibadahku sampai kepadamu ya Allah? Ibadah salatku, ibadah puasaku, dan pula zikirku. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah-ibadah itu untukmu, salat itu adalah untukmu, mencegah daripada perbuatan kejihmu. Kemudian berpuasa untuk melatih kesabaran daripadamu. Kemudian juga dengan berzikir adalah untuk ketenangan hatimu. Sedangkan ibadah yang akan sampai kepadaku adalah orang-orang yang dapat menyenangkan hati orang lain dikala mereka membutuhkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, alamat fi sahri Ramadan, adalah yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita raih. Semoga tentunya kita mendapatkanlah menjadi umat yang mendapatkan maghfirah, dihilangkan daripada api neraka. Dan tentunya kita dalam melaksanakan di dalam bulan Ramadan, seluruh makhluk-makhluk ini akan mendoakan kepada kita. Tempat tidur pun akan mendoakan kepada kita. Ketika kita akan berdiri mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat tidur pun akan berdoa kepada kita pun. Allahumma atihil urusan marfu'a. Mereka akan berdoa kepada kita untuk diberikan ketinggian kepada kita, diberikan ketebalan kepada kita, keteguhan daripada kita. Kemudian kita pun berpakaian untuk berdiri beribadah kepada Allah. Pakaian pun itu akan berdoa kepada kita. Allahumma atihil bi'ulil jannah. Ya Allah, berikanlah dia pakaian-pakaian daripada surga. Kemudian kita pun dalam menggunakan sandal menuju suatu tempat di mana kita akan menggunakan atau menyampaikan air wudu, maka sandal pun akan berdoa kepada kita. Allahumma sabbit qadamain 'ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakinya di titian sirat. Kemudian akan berdoa kepada kita. Ketika kita akan masuk di tempat kita akan berwudu, dia pun akan berdoa. Tempat wudu pun akan berdoa kepada kita. Allahumma antini aku wal jannah. Ya Allah, berikanlah kepada dia tempat-tempat minum daripada syurga. Kemudian ketika ia akan berwudu, maka air wudu pun akan berdoa kepadanya. Allah tahhirhu minal junubi wal khataya. Ya Allah, bersihkanlah dia, sucikanlah dia daripada dosa. Kemudian dia berdiri untuk menunaikan salat di dalam rumahnya. Rumah pun berdoa kepadanya. Allahumma wasi' kabrahu wa namir hufrata wajid rahmata. Ya Allah, berikanlah keluasan ketika dia akan kembali kepadamu. Luaskanlah kuburmu. Kemudian berikanlah kepada dia cahaya daripadamu ketika di dalam dia masuk ke dalam liang lahat. Kemudian tambahkan rahmatmu dan kasih sayangmu. Maka pada waktu itu pun, ketika di bulan Ramadan, apapun yang berdoa pasti Allah akan mengijabahnya. Allah pun akan mengijabahnya. Kemudian Allah menyampaikan, Allahumma abdi minka du'a minal ijabah.
jika kalian akan berdoa kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Minan katsuala minan nawal, dan jika kalian akan meminta, pasti aku akan memberikannya. Min kal istighfar minal ghufran, dan jika kalian itu beristighfar, pasti aku akan mengabulkan dan mengampuni. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah di dalam bulan Ramadan. Dijaga dan diberikan kesehatan kita sampai pada akhir dari bulan Ramadan, dan kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan ini, dan kita akan dipertemukan Ramadan yang selanjutnya. Begitu juga anak-anak cucu kita dijaga oleh Allah, diberikan rahmat, keberkahan nantinya sepeninggalan daripada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna hasanu kalam Allah malikina alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله مهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله صلى رسوله بالهدى ودين الحق واظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. وربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat. Matikan HP. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairun minal lagwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul
الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور رحيم سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعاجل سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر على جميع وعلى آله وصحبه وسلم. وربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد ويا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد اقننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك كمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد اقننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد اقننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتهليلنا وتسبيحنا بك وقراءتنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.